Kiwaya kamat yang kecnat kenro nama ke Youth Wing ke National People's Party hapo ke Wana tiang constituency. Hagani ke kan ruteri uniu benai daya cem langgi ha umulong community hall yo penman ya ke Youth Leaders Conference com Excellent Award for Sports Person kam cibentale u yatib mit para kenro chwa wolai luti cekman. Wai hagani ke juk ke sengi da pengkup buram haro ya ki kenro ki walek baha ha ki lek ki sports ke thany wadara nam ra buram ya ke jela wa keri. Hey emlang State President Youth Wing NPP ukit borlang nongkrem, wailat miki shela MLA ke Arjwai, ki wakso akam Youth Wing na kiwi ki constituency wa kiwide. Umur shwa thaba General Secretary Youth Wing NPP wan nartiang ongo, mto de ipor yaki kenro upai donhi, tangwa uman no ki waya kamat way krek yay kam. Way hawayero u yaki kamu MLA ke thany usngaw bahalang dahar, dekentu haro u yaki pajba ukerchan biang ki yo. Wahamkom kenriam Presiden Youth Wing wan nartiang hawaklam deban joru yaki kenro, uman ki kiwa jai hawakre we lai luti yakam, kenang nei waman jai ki wiwan le usngaw suki wan emlang hakaju kalama. Hejo ipor kentu haro uwam to uman wan ki wasngaw serong hawaku. Ukit borlang nongkrem hawaklam depan sengaw uye roy ipar waka sorkar MDA dele ko hapo iyak mat ke NPP, lahaya to ki luti sengking, upen ku ye kam sport irep iriang ipure puthi wa kiwi dai wa yero le yaki kam usnga bahalang dahar. Hajrong ipen bat bamto ya ke NPP dai wa ong kamai ko na mekhalaya yo pen he ya ke parti chikiwi ki jela to iwa bakala ne bah ijid upaj ba hi to wa yen ko ha ka yurim uyada ya ki jaj bro khian pai ong upherman bahawar soalang General Secretary Youth Wing NPP. Neite hajrong ipen bat wagani ka sorkar dai go yaki thau chakapon ongu mato iwa sekhian u MDC Bajop Pongrum u MLA Kimfa S Marbanyang kiwana ka constituency wahap khapon mwan psia gi chaka NPP najrong kiwi won ki MLA. Wailat miki shela da kentu ya ka Youth Wing wam to ukre kam go duhe por election tang wawat hadin wa job le to kihi waman ko ya khamat ne benta uli od ye em kam iroi ipar ong haro wa hagini gisngi ki bru ya warchau ko ya gani ka sorkar wa ya khamat da ka NPP wa ki sorkar wa yo usenchar da ki pausnem hei sekhet to warchau yi wa dele duha ka sansnem de yo ala iklam na ubor mi leng do President Youth Wing West Jaintia District uriki o shela udawni phawa wa kiwi hakani kesngi de emle ke benta ya chem yumun ne kli yukli we ejubab haperdi ki pajba wa State President Youth Wing NPP ukit borlang nongkrem kiwacha pangku buram hakani kesngi to Stephenson pele u wadajit rengklem ki wana wa ejer u Solomon Shulai na modemai u Sun City pale na nartiang modam u pormi lamare na namdong u Lokiman Kenjing na umulong u oba daya kelphang na sai sama wa Alexander Lengdo na namdong wa utre miki pasa na modemai hadin bala job dani hadin bala theo ye kene ga government kwa do thi bin ngom ha ban concentrate na mal kani kade ka pathe ka ba jinjar kam jinjar phi dengan kwa do thi bin ngom ha ban wana ngapong ye baro pasti bejong ini ngan ong tang ha konstituensi jong ini te ban thawat thawati yang iki kon samla hapo konstituensi ba kumno ban penyok jam ngan bong ba ngin penyok jam iki kam sorkar handrai de giwe pangita kebesi mani ki samla ba ki kini ki pa ka ba ya khakli tam na thai kade ye ke kedu kam kedu jam ndeng kade ka kedu kam kedu jam bat kumbang ong mene bagi student pok bagi yo chief minister ubadan ya ka vision kumnu ban thau kam thau jam ya ikon samla la ya kinong sung jo betela mane ngala kede yo fi khiat hakabede bat itu ki mission ki pak sorkar ke juni kalawan ra dapiong ka pikir mission ka kamrisnya ro kata ro ka kam dapiong ya ki mission ya ki ya ka fokus ru kaniru kadai ka mission ya ka ban item lengpa ka rapper yang ka prime ni khalaya ngatai kila yoi ka turu kadai kamno bangin kentiu susu ya ki kundot sap lane bakin slur ban sengit kam ki jam lajong bakin long kinong item ni kinong panka na tamani ngala deus pangka sport kiniru kidai katu kadai ki banyarap na taban penduna ya
ka keduk kam keduk jam kubo mamane ban ong ba ngin khmi lanti bai tang ka kam sarkar kata kam la ban lo mo nga yang hange ngani tu hak ti ngadai nong ra ngadai nong risnya ngari dok kha haslong la jong ngar ngadi nong kendong kam kendong manga beriti adai nong kendong ngadai nong rap ngadai nong rijingri bat ngaslo ba lembah kam rijingri ke jonga lega kam kamri dok kha ngalaban sai kayi kesem ngalaban pendiok bai skul ngayo ru ban ai belah ya ti priu arut mayut haka hatu ka fam ke bari ke jonga pila ta mentas nganong hanar tiang subuh jingkli kala semanga pada hanar tiang tiang dia hanar tiang konstituensi lani hapa umulong menta sila dok siar nasional lejong sila dok masih nasional lejong sila dok siang nasional lejong tak ya dok ya mendon ya kini kita tiba kasorkan diri ke pentiu ya kerap yang dari jini mo kumalai pak tam keluar haga Islam ni berarti sa syabat ke jalan nata kadau ngan kerentam kendian ngaju ongi sabla jongi ban ong yat sokang klur kari ngayahap mat sokang klur kari ru ngayahap hendak banong hari lejong ke komon dengan padihap balai kami hap matung peleng ni patla pendam lagi tanggung siar ni patap lagi kamu siru ni patap lagi yang ni patap lagi iru ni patap ini kau orang ni nak senyap ada sebab mo nak tak tahu kadang hari lejong ke komon kadang lelai dene ang lelai ndek ino ketua ba kata ka NPP hana kara ke kamai nang ni berpelong ya ke parti juga ke national status Sabah. Dengan suanong Indonesia pada bagi semla hidup suatu ba ini masuk kelau ba kani ke national party kami ni bak kayeng la kajong kenong rim jungi kalong baik penyada yang kirat ba jong kari India lani kita kecil trade. Dan kata kenong rim bagi sejauh hagiwi gejala ibadah kami apa kesati kalam ini jom kali dari India. Di kan mi kisni kelas kuto yang ba sambut kisnam ru kilayat batbun sien kiwi sarkar kim judan makwa ampen bagi report usah. Wan kali sarkar jugi naru por asa kapra gila kelar ba manifesto ba how ladangi wan ni how asa kapra gen bagi report sam ba sarkar jugi kale kata masdan kale umno berpikir soal report sam mendapat bagi report sam bun yang kentok yang banna oh kasarkar jungi hana kakwa pendi jaka kelati ke jaka lajang prai kelati ke jaka sini kita begini ke jaka lah benda first list oh kasarkar jungi kelati kata NPP dan Meghalaya government kelati ngan supaya ini ba ladai kumta ladai ba kata kasarkar kata NPP dan government kati kita ke jaka sini nganya tu itu ubajak ro bolong MPC nanti dengan ram prai unang menjoin jaka NPP ubah kimfa setang lu so enjoy lu sikit pipi ubah kimfa marnyang ubah di UMD nasi tiga thai rambrai bagi itu pinga sa po melim sensi ngadi yang kursi jo wei dia mani uta u hamlet doling ude jen sekretari menshwa u hamlet doling menshwa jen sekretari jo KSU bat uji perdana pak surok sepang bendawai yang kamat bertebik pun bersam berkumjur bendawai yang LPA lalu dari ba kata sarkar kata NPP dan government kadi kita kejaga putar support kata asam ubah $100 unang manjoin dari NPP dengan siam ba haji di sini manual ubah $100 ru manjoin dari NPP nama boleh ni yang la kanong rem ni yang me kanong rem bertebik bersam yang me baru beri benda nama tak jengah jeng pada nong sisnong jengari jelas ni Bonsin MD por ang ila ikanroy titido ka na por election na nakatay ka daw tanay daw i-emkam uskemi ka daw diliyo ukra chutomi pat kamtan mahoy kumuy dukat hepo yung election na ngagarpado ya ka one nartiang kaniga National Youth Frame yung ka one nartiang
untuk peman pilih konferen itu kan cuai election tadi. Lalu yang cuai itu di cuai election tadi. Dukut ke election tak pun itu gini. Untuk mana tu? Untuk konkretkan untuk bukan tu. Henry kau ini di meeting nak pos ke pos. Kenapa kata yang meeting ikat ni? Kau naik bentar wajib yang nomi kemat mulai saya assembly. Kata yang dotiak, kata yang chong, kata yang lampi, hajno matau, ini konstituensi yang ini bentar wajib yang nomi kemat. Tapi chong pi cisen sansen tadi, cisen sansen tadi cuma election. Kau kamu tentu chong pi mana lagi election? Mana lagi election yang chong yang pito, kamu kuat MLA kandidat yang ini ada penjoki, katu yiki jumpa yang yiki jumpa yang yang ngasih yang ngedong kecengat, yang kecengat tahu, itu. Tang iman dari itu dari joki, ya peradi, ya be, yang semen, yang cinta. Ngat mana pos MLA thapre yang kau yang MLA tim yang MLA recognize kau berapa? Lada semen piu ya kelam, ham yo piu mana ya? Henry kau MD kecilnya teli, kapa yang unit apa iyo? Tapi unit seperti, ya chong piu meeting. Ya belum yang kita percaya election ya tu tiada, kon yang piu lo, tokat tu ya chong meeting ni. Waktu mulai chong MLA, naik bentar wopani ya kecil yang kami. Tak kamu mandi, ile kami unit, ile kami government speak. Mereka tu unit, ini dia central body, the primary unit. Henry ini kami ke youth wing ni mana? Ijin kami kenrot tidak. Jika mahu cakap di ulipan di ya kita ki madan ball, ya kita ki jingan di jersey dan kita ki madan. Ham kli guna temen, kli kita nak ada tadi, kita kena lagi. Tapi cuma ulipan kli, cuma mogi, ikan tu ada kan mak kita sepan. Tapi kami kenrot kaman di TV, waktu ini orang melihat pani madan ball. Debat ikuan lagi, ikuan ini dorong, ikuan tu pencak scholarship dia tahu support ini, mulai pulai, mulai export, mulai kita dijumpa yang ibu bonjan. Kita setahu mani tu hadir, bahkan juga ikuan ke parti kamta, ikuan ke parti kamta tu pi mesti mandiri, mana yang unit yang LPP hampa untuk berjuang. Lalu mana jing MK. Tak wan ke proposal lengkong tak dari unit. Unit saya tak lain apa yang mempoy man sini pot senang yang. Pak yang beli cepat ada lain. Pak yang beli transformer lah cepat sini. Tak wan nabi kami nak percaya ini unit.